I veliki pozdrav ljudi za Nikolu Matuša, ni Dinka, ljudi ako vi hoćete pozdrav, sve što trebate dole napraviti to da se ljudi subscribe dole na kanal, lajkujte video i zapratite me dole na Instagram profilu i naravno napišite sve to po komentarima, uradio sam ili šta već, tako da ja to sve gledam, naravno ako ste me zapratili i u sljedećem videu 2 do 3 sretnika dobar pozdrav, tako da ljudi moji da vas mnogo ne gnjavim, let's go na ovaj fenomenalan video. I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu, danas ljudi snimamo još jednu epizodu Clash Royale ljudi nakon 3 dana. Nije bilo Clash Royale, čak i duže i onak ljudi, zaželio sam se malo Clash Royale, vjerojatno i vi, tako da svi ostanite do kraja videa jer sam spremio ljudi jedan novi serijal na kanalu, mislim da sam jedini na Balkanu, ne znam sad, ali htio sam već to dugo jako snimit, tako da svi lajkujte video, ajmo do što više lajkova ljudi na video, znači udrite taj like, udrite ga baš onak. Like, da, i subscribe se kanal, ako me gledate prvi put, ajmo što prije do 18.000 ljudi subscribera, znam da mi to možemo, svi ako gledate, sviđa vam se moj rad na kanalu, lupite dole subscribe i da ljudi, ovo se zove Road to Legendary, znači o čemu se radi, to je da smo krenuli od nule, kao što vidite ovo je novi account, to jest onaj moj ljudi account Arena 9, 2800 trofeja, naravno i dalje ćemo snimati na njemu tipa glavni account, ali ljudi ovo je novi serijal gdje ćemo mi od 0 pehara krenut do Legendary arene. Naravno ljudi bit će jako teško, jako teško, ali ljudi potrudit ću se i to stvarno žestoko. Igrat ću iz dana u dan i onak ljudi moram doći do te Legendary arene da vidimo i podržite mu u tome, tako da ćemo tu otvoriti ovaj wooden chest. Evo otključili smo mini peku, također odmah na početku smo ljudi dobili Skeleton Army, nama na mojem onom accountu trebalo nam je ljudi stvarno 2 do 3 mjeseca da otključimo Skeleton Army, makar sam bio Arena 7, znači trebalo nam je dosta ljudi dugo, tako da evo, napokon smo otključali, mini peku ćemo staviti umjesto arčerica, može, zato što imam jednu odličnu taktiku, do tada ćemo tu ovo upgradeat na level 2, podići ćemo to na level 2 i ovo level 3, odlično ljudi moji. Nadam se da ću vam svijet ovaj serijal, tako da lajkujte video, subscribe se, šerajte me, zapratite me na Instagramu ljudi ako niste, i onak imam neke fanpage-ove i tako to. Krenut ćemo znači sve iz početka, napravit ćemo i pod klan, kad se malo ojačamo do negdje arene 5, napravit ćemo pod klan, gdje će biti ovaj account, tako da ljudi moji idemo na prvu borbu ikada, znači odigrao sam samo onaj tutorial i odmah ljudi sam se bacio na snimanje, tako da evo, krenut ćemo tu sa Giantom i mini pekom, jer to ljudi odličan puć do kule, vjerujte mi. Biće ljudi jako teško, ali ono što je prednost to je da sam ja igrač Arene 9, za malo pa Arene 10, tako da to nam je jedina prednost. A i mislim da ovaj lik je dosta dobar, tako da vidjet ćemo ljudi, tek smo počeli game, on je nama već sredio mini peku, tako da šta da kažem nego da lik vidi se da zna kak igra, tako da imamo, šta bi sad rekao, vidi se da nije, kak bi sad rekao, vidi se da nije igrač koji je tek počeo igrat, sigurno je prije igrao i napravio novi account, to se ljudi mogu kladiti. Znam takve igrače jer znam noobove, igrao sam na Burazovom accountu neš malo od početka i znam ljudi kakvi su noobovi, tako da ono, znam ljudi. Ok, bacili smo na mini pack, on je tu meni uzeo neš damage, to jest jedan hit, ali ne može se to tu, ne može se mjeriti to s Leonom. Gledajte ljudi push do kule, ako nam ovo uspije, možemo baciti Skeleton Army, nema šans da uspije, nema eliksira, tako je. Mini peka će uzeti još jedan hit, neće, ipak nema veze. Tu pada kula, tako da ljudi za sada je ovo good job, GG, ali vidjet ćemo dalje. 37 healtha, pa da li je realno ono? Ništa, ovako ćemo, ovo možemo ovako, sredit ćemo ovo fireballom. Odlično, gledajte ovo level 1 fireball, a meni je tamo, nemam pojma koji, level 7, level 8, tako da ono ljudi znate kakva je razlika. Velika razlika, da, velika razlika, inače hvala svima na podršci, idemo dalje do 18.000 ljudi, znam da mi to možemo. Onak cilj mi je, pa ne znam, do kraja godine oko 21.000, 23 tak neš, tako da ono, uskoro će ljudi isto Q&A, to će biti specijal za 20.000, a i ljudi obavezno, to ćemo napraviti video o tome, ako dođemo što prije do 25.000, do kraja godine ako uspijemo, napravit ćemo video gdje će me friend farbati u neku drugu boju, plavu ili tak nešto, znači kosu, vidjet ćemo. Tako da evo ljudi podržite me ako bi me voljeli vidjeti u drugoj boji, što će ljudi biti jako ludo, ali evo, i bit će vrlo zanimljivo. Ja se tu branim dok Giant tu uništava glavnu kulu, da ljudi, za sad je ovo pobjeda, mislim, ljudi pogledajte vi ovaj push do kule što je stvarno nevjerojatno.
On je to meni baci Arrows, ono što je dobro to da nije sredio bombera. Odlično, onda možemo baciti Knighta. Mini P.E.K.K.A će uzeti jedan, neće uzeti jedan hit, nema veze. Hoće li ljudi biti GG? 968 healtha, 768, bacimo da, GG ljudi, uništili smo 3 kule, što je to? To je pobjeda, 30 PH i više, ili koliko već, ne znam koliko je na početku, 30, tako je. To će biti neki chest, to je Zero chest, što je ljudi naravno ono brutala, šta da kažem. Da, tu imamo gemove nećemo ljudi trošit, onak, ne smijemo trošiti gemove. Tako da idemo tu good luck, jel onak, idemo od početka štedit te gemove, da možemo kupiti neki special offer, da možemo kupiti legendary chestove i tako to, onak ljudi da bude stvarno onak, brutala, šta da ljudi kažem. Idemo sa jednim od boljih puševa na početku igre, to vam je Giant i Bomber i onda možete baciti iza musketara da slučajno ako baci neki air neki, kako bi sad rekao, neku leteći trupe, da imamo iza obranu, učite. Bacit ćemo strele, ne mogu strele uništiti, nema veze. Vidim da je dobio vješticu, znači svaka mu dala lik dobio odmah vješticu, što će biti problema. Kad nam pada kula... Halo lik. Da, pada nam kula. A dobro, nema veze ljudi, pada nam kula. Vidi se da ovo lik nije baš isto na početku tek igra. A i vidi se to kod mene isto, onak, vidi se jednostavno da nisam igrač koji prvi put igra Clash Royale. Čovjek ima i Valkyriju, znači ne vjerujem da sigurno ljudi mogu se kladiti da je imao više trofeja i da je pao. Sigurno, tak da ono, ljudi, ovo je GG. Giant će još tu uzeti 2 do 3 hita. Bomber će 465 healtha, možemo ovako, možemo Fireball. Uzet će niti 150, čak manje. Ne, 130 je uzao. Onda možemo, kako bi ljudi sad bio dobra ova kartica Goblin Barrel, ali ljudi nemamo, tako da možemo baciti musketara do kule. I onak samo se nada da ću uzeti jedan hit. Odlično, well played, GG, šta da kažem nego da smo ljudi naći. Idemo još jedan battle, vidite ljudi da nam to stvarno dosta brzo ide, tako da onak, golden chest, fenomenalno, treba nam ljudi gold. Imamo li kakav upgrade? Nemamo. Ajde ljudi, pazit ćemo 18 gemova. Yes, upgrade na level 3 i to nam je level 2 smo, tako je, level 2, evo ga, odlično. Dobili smo malo povećanje, odlično, idemo još jedan battle, idemo dalje. Odigrat ćemo još ovaj battle i završit ćemo polako klip. Nadam se da uživate u mojim live-ovima svaki dan, za malo onak, sutra na primjer neće i tako to onak. Probat ću ljudi daily klipove, daily live-ove i tako to. Onak, oko aktivnosti, to stvarno se trudim da mi još ljudi date veću podršku, to bi bilo fenomenalno, tako da, evo, gledajte ćemo tu Skeleton Army. Sjeli smo mini P.E.K.K.A. Pada kula, jel s ovim pushom ljudi, to je, vjerujte mi, push je, brutala, ono, čista brutala. Bum, pada vještica, nema šanse, pada i bomber, tako da ono, bacit ćemo iza još i bombera našeg. Odlično, bomber će te uzet 2 do 3 hita, ali onak žestoka hita, tako da je to za sad odlično. 716, ok. Mogli bi baciti Knighta na lijevu stranu da se obranimo. Onda možemo musketara protiv musketara, isto level 1 mu, tako da ono, naš će pobijediti zbog kule. Onda možemo, ajde idemo sa Skeleton Armyjem, zašto ne? Doći će sigurno do kule skeletoni, tako da ono ljudi, garantiram, da, i opet i to GG, pa ljudi ovo je prelagano, mislim ljudi, htio sam sve krenuti iz početka s drugim accountom, onak neki serijal da se povećamo skroz sa trofejima, tako da evo ljudi, za sad imamo koliko trofeja, ja mislim 90 trofeja, tako je, točno 90 trofeja, tako da evo ljudi, odlično, koliko nam treba, ok, ovo je Goblin Stadium, tako da treba nam do arene 2 400 trofeja, očekujte do sljedećeg videa da smo u areni 2, znači igrat ćemo za arenu 2, tako da ono ljudi, to je to od videa, nadam se da se svidio, podržite ljudi ovaj serijal za još ovakvih klipova, još ovakvih Clash Royale klipova, lajkite dole video, subscribe se ljudi na kanal
I zapratite me na Instagramu i to je to, vidimo se vrlo uskoro da sljedeći klipa. Veliki pozdrav za sve vas i da, uživajte mi, čao ljudi.